بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ميگه کوری درسگا algonmen aduwala fawane nabiya sallallahu alaihi wasallam ekalege faan ge ummata devi irshatan awatterinnan heyokon hituma behegoto adi kirit qur'anuga mikan itora yagin kama ei koran jehe kamekkam bayan ko devwa fawe tartibakum emme foratama main bafainnan hiyokon hituma ya vidigen etan etak kamen Allah subhanahu wa taala kam bayan korawma fahoga awatterinna carry gole awatterinna bes adi duru gole awatterinna bes hiyokon hituma Allah subhanahu wa taala amru korawwa fawe nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas fule salgon men adu halin ikaleeg fan takuraru ko timfar vidalu Allah gandi vidalu me imanen nuweye Allah gandi vidalu me emihen imanen nuweye Allah gandi vidalu me timan kaleeg fan ek emihe ko imanen nuweye den ekaleeg fan mi denneveni ekagoto dennevum ekaleeg fan vidalu woni allazi la ya'manu jarahu bawa'iqa emihegge undagulum emihegge awattariya ya salamekkan libigen nuwami maane ki kommes kal undagule nota turalen emihege sababun awattariya fora mihaki emihege iman kan warabbodan unifawa mihekkan nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan ko devwa fa mewani adi ege iturun ekaleeg fan ge siratan algon balala fikam wani nama ege idikolu sifa ekaleeg faanuge kibain fenigen daana ekaleeg faanaki ekaleeg faanuge awattari nan hiyokon hitteve be ekalekkan oga teri be ekalekkan algon men nan igigen daana egotun ekaleeg fan ziyaret koravi wa algon men e badu wahan yahudi ge teren kuda kujjaka ekaleeg fan ziyaret korawani e kujja eruga baliwe fawaniko ekaleeg fan ziyaret korawma ekkon kujja ge bappaya balalumun den e kujja ge bappa mi bunani abul qasim maane ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma liwadagen fawa ehen laqaben ei not ekaleeg fan ge kunyaen ei al qasim ge bappa fulu ekaleeg fan tabawash den ekujja eduhu islam ve iman wumun ekaleeg fan ekama meduga hini waruna kurawwa ekaleeg fan vidalomun gendevi kamavve ekujja ge gein nukumme wadagen neviru Allah subhanahu wa ta'ala hamdu hutte timankalege faanu ge sawbun ekujja timankalege faanu sawbekkamuga medweri kurevviti ekujja alifaanu narakage alifaanu salam e bumattaka ema ei ekalege faanu awattarinnan hiyokon hittewunge tereng emme riveti nota emme muhimmu kantan ekalege faanu kurawwa fawa dengan hadis bas fuluga miwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuravvikama يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات امها مسلم انهن تكون نيو تيباميهم هيوكمكي اي نوت تيمن تيباميهم دكيغوتوغا ميوني نوت ايوني කමකි එයි වරන් ආදාගේ කමෙක්කම ගන්නු දෙකේෂේ එයි තියබෑමිහුන් ගේ තෙරේගා කක්කා එච්චීගේ තෙරේ මානේකි ඒරුගා අරබින්ගේ තෙරේගා එමෙ මීරුකො කක්කා මෙවලුනි කම්බලි බකරි කහල එච්චි එකහල එච්චි කක්කමුන් දෑරුගා ඒගේ ෆෑගේ එමෙ මස්මදු හිසාබුන් අවට්ටරියකන් හදියා කුරුමකි වෙස් එයි ආදාගේ කමෙක්කමුගා නුදකේෂේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මුස්ලිම් අංහෙන් තකුන්නම් මුඛාතබ් කොන් හදීස් කුරවාෆා miwani ei aadage kamen nune warabves bodu wegenwa sawaba daruma libigenda kameke dengan hadis basfulaki adi emme faw hadis basfulaki ei la yamna jarun jarahu ay yaghriza khashabatan fi jidari evves mihako nota evves avatteriyako enage anen avatteriyage ena anen avatteriya enage avatteriyage faruga ලග්ගාලු මට්ටක ලකුඩි කහල එච්චෙන් ලග්ගාලු මුම්වෙස් එකමා මෙදුගා දෙකොළු නහදා හොෂිකමේ එකමා මෙදුගා දෙකොළු නහදා හොෂිකමේ දැන් ඉල්මවරින් මීගේ මී බයන් කරවමුන් මීගේ තෆ්සීරුග විදාලු එෆවේ ඒගේ සවමුන් එයි අනිකායන් නොත ඒගේ තරෙන් මී ෆාරෙක් මිල්කෝරි ෆරාත ෆාරෙගේ මිල්කෝරි ෆරාතන් එව්වස් කහල උඳගුල නුවාන කමකේ එහෙන්කමුන් එකහල කංකමුගා කොම්මස් වරකන් හිස්සාෆුකොන් නොත අනිකායන් එහිතරියොමුගේ විස්නුන් ගෙංගුළු මට්ටක නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මෙවනි බයන් කොද්දෙව්වා ei nabiya sallallahu alaihi wasallam marabbodan iman kan guluwa fawe mikantattaka ekale kon vidalu basfole gaweswe man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin jarah Allah wa shay qiyamet duhan iman wa mihe
emihegge awattariyayen hiyokon hita hushikame emihegge awattariyayen hiyokon hita hushikame mikama notan mikamuge muhimmukam bayan wegen aswawe sahabi bekale Abdullah bin Umar ge faanuge darikalun Abdullah ge faan ekale ge faanuge gekoluga hidume kurumattaka genguluvvi kujje ekale ge faan ekujjayen nasehetere wadaagenne kama wani takuraruko miyani gayakan ege kommes minbaren hadiya koracce miyani yahudi mihen ule geyakan abudis kommes minbaren hadiya korweto balach den ekujja ajab wegen vidaluwa kamavve kiha warakan heti vidaluwani kalege faan tikama mane ke tihama tiha bodu nota iha bodu kamenge den Abdullah bin Umar vidaluwe kamavve timan kalege faan adoesseime hama yaginum ves Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa fa miwani lam yazal yusina bil jari hatta khashina annahu sayuwarrithuhu kalege faan vidaluwe fa basfule Jibril ge faan wadagen wasiyek koromun gos timan kale faan hiful korevviye e timan kale faan duniye waki wadagotum waruta wegen daane mihe nota timan kale faan mudalum waruta wegen waane mihe kamuga waane kama timan kale faan hi korevviye e awattariyaaki ehaves kæri nota gaatu gawa mihe kama timan kale faan ihsas korevune Jibril ge faanuge wasiyek koromuge sawbo duaye kalgon menge awattarinna kalgon mennaki heyokon hita bayakamuga Allah subhanahu wa ta'ala lebbun wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh